Jeev, is Misha Kalash Yuri August is Misha on Centre Principal on shot in Club Seolto Túcar in Gaillimhe. Bunia on Club I Govilas Nijeg. Nur Húice sé vi Capam vi Cougar August Anish to Chimpel Cade Trocadini. Die Rui bis mich Colmo Kinchele, agus tá mé mar ifika Gailge ag Club Seolto Túcar in Gaillimhe. An móla tagm sa agus a daine eile sa chlubhainte ná an úsáid na Gailge an normal lú mar ar an stíine in imachtaí an club agus díogar níag tá de cuimsiú níos mó Gailge. Sí an Gailge teanga ireachta an chládaigh. Agus dar nói sí an Gailge teanga chuid is mó go bádóirí a chuún na Gaillimhe san lá tá nniuán. So díogar níag tá níos mó Gailge an feicimid an seo gohfuil scéal chuileabhád an gríise bhíoh si de méle a bháin. Kijk wel aan de goeie in Gailge maar rekken dan chat in de boards. En is de boards derni tá na klárige je heenste aan de board ga hangen. Agus fek met halen cho goma tá anam gach oerlich ga hangen. Tá so díogar níag tá waidis mo Gailge go ga chiimsi le clistyle agus le feskent sa chlub.